ating karelang pamilya. Kapasalamatan, Gelson and Lizalyn Pasano, Elisa Conrado and Eupresinia Mariano, Carmelita, Maria Carmela Cueva, Vic and Maria Manuela Sarsagat, Angel and Ines Gosong, Ruel and Carmen Bautista, Reynalda Giao, Bless Constantina Pimuar and family, Richard and Jane Giao and family, Alain and Minnie Lakindanum, JR and Kate Dabu, Jel Lakindanum, Jello and Benis, Yoli, Jesselyn, Jeffrey, and Joshua Tayag, Tony Mendoza, Anika May, John Alfred, Aliana Maria, April Jan Marini, Alfredo Cayanan Jr., TJ Castro, Patrick Miguel Bisda, Bong and Jasmine Minabes, Mercy and Jeffrey Rabadon, Romeo and Tess Lasco, Francis Lasco and family, Jose and Asuncion Angeles, Dexter and Jinky Carlos, Jos and Angela Hoya, Mercy and Jeffrey Rabadon, Romeo and Tess Lasco, Francis Lasco and family, Jose and Asuncion Angeles, Dexter and Jinky Carlos, Jos and Angelica Hoya, Jose and Presi Bañez, Ryan and Mark Inco, Ched Alfonso, Jocelyn and Elmer Horozo, Claudia Camiling, Teresa Alfonso, Haris and Marlin, Veronica De Leon, Eddie and Rosario Gilas, Robin and Chit Angeles, Neddy Macalino, Ansley and Leia Gonzalez, Kate and Lerma Gilas, BJ and Fatima Dolly Manlutak, Joy and Chi Carrion, Lamberto Manabat, Linda Angeles, Buan family, Nulod family, Sauchong family, Angeles family, Dimakali family, Cuenco family, Gakad family, David Sason clan, Lito and Remy Manuntag, Jonathan and Kim Bitog, Jess and Mel Soriano, Edgar and Glenda Navarro, Lay Nicole Kyle Ocampo, Rodel and Jinky Manyalak, Jay and Daisy Soriano, Mike and Diane Marin, AC and Jonah Soriano, Johnny and Juanita Manyalak, Corazon Bolos, Pedro Angeles Jr., Marilyn Salvador, Martin Family, Ako Holistic Health Center, Salve PT Clinic, Antonio Rivera. Paraking birthday ng Eduardo Gilas, Belen Maño, Jaime Marcelo. Safe travel, Ricardo and Alma Bitog. Paraking kayadwanan ng Tess Calma and family, Teddy, Edelrina and Eduardo Calma Jr., Edelmira Kayanan, Arcel and Sangrila Gilas, Franceline Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, JC Bon and Mylene Bitog, Pat Torres, Rolando and Catherine Sebastian, Jerby and Ireland Claire Sikat, Nina Arian Sebastian, Neil Joshua Sikat, Franz Aldrin and Angeline Sebastian, Joseph Mary Hazel and EJ Valentino, Joseph Emilio and Ethan Di Giacomo, Mike Melody Gabriel and Micaela Yang, Dewey and Irene Remedios Binos, Rizalyn Binos, Derek Chris and Lisa Pineda, Minerva Concepcion, Carissa Marie, Charmaine Ronnie Lorraine Jasper, Conrado Bisda, Cecilia Cruz, Betty Ong, James Benedict Layog,
Virginia Manugid, Martin and Jem Palo, Maria Fatima Castro, Apples and Randy Sanchez, Kristen Therese Sanchez, Piches Ocampo, Joseph Carlo and Eileen Manyalak, Osalito and Agnes Sanchez, Pedro and Pacencia Sanchez, Joshua Angeles, Chi and J. Carrion, Nina Gonzalez, Alicia Kayanan, Jimmy and Arnold Kayanan, Imelda Nulud, Remelina Sauchong, Remberto Sambat, Angela and Marie Manabat, Salvador Presnosa, Kapaldananang Marley Gozom Guevara, Ines Gozom, Norma Gueco, Miguela David, Marites Sebastian, Jeneline Bundalian, Consuelo Mendoza, Rina Kayanan, Alfredo Kayanan Jr., Francisco Inco, Jovencia Romero, Stephen Martin Manlutak, Rosario Gilas, Nedy Macalino, Lucia Flores, Marieta and Rogelio, Roman and Tess, Edna and Joel, Virgilio David, Jody Buan, Silvino Buan, Gloria Carbonel, Among Paul Sahagun, Teodoro Moraspe, Manuel Bustamante, Oscar Bustamante, Berenilda Ocampo, Omer Pagador. Para karing kaladwadari Emerenciana, Salvador Reynaldo Torres, Alexander Belen Silverio Romero, Crystal Jade, Alfredo Jr., Maria Catalino Sr., Regino Ronnie Rey Jose Flores, Edelberto Gosioco, Caleb Lorenzo, Nicolas Iluminada Corazon, Presi Gliceria, Andrea Francisco, Marvin, Jose Boy Betwin, Primo Mario Alfonso, Maxima Raimundo David, Crisanta Roxana, Jose Tungol Sr., Gloria Lopez, Julia Maria Gomez, Pelino Salome Gomez, Monico Manuela Tungol, Victoria Gonzalez, Norberto Dominga Angelina, Aaron Gabriel, Julian Anastasia, Carmelito Rosario Maximo, Glenn Marcos Jr., Marcos III, Jose Juanita Nora Renato Victor, Isabel Dolores Castro, Rodolfo Maño, Jerome Manlutak, Maria Julian Gomez, Simeon Lauriana, Pelino Salome, Gloria Gilbert Simeon, Maria Godofredo Hetulio Lucina, Eduardo Calma Sr., Albina Benjamin Consolacion, Reynaldo Santiago Rosalin, Melvin Gregoria, Eli Honorio Marcela, George Jose Maxima, Jose Fortunata Lopez, Jose Maria Gaza, Jesus Gloria Gaza, Terence Cameron Davis, Valentino Jaime Gaza, Marisa David, Cristina Gaza, Vivencia Ramos, Patricia David, Isidro Maria, Erico Mariano, Jose Tantenco, Amparo Felicidad, Melanio Paulino, Patricia, Among Jose Giao, Dr. Bienvenido Antonio, Florentino Loreta, Pedro Cecilia, Julio Julia Medalla, Hamilcar Renato Rosario, Flora Melchor, Leonila Constancia, Froilan Quintin Sr., Quintin Jr., Belenciana Roberto Mirihilda, Librada Rodencio, Reynaldo Nenita, George Torres, Antonio Victor, Jesus Tahayag, Guillermo Beatriz, Magdaleno Severino, Andres Clara, Pablo Giao, Carlos Niña Carlos, Honorata Pedro Jose Eugenia, Cecilia Bernardo Benita Pacifico, Jerry Alice Alfredo Sr., Teresita Ruben, Elena Reynaldo Saturnino Marceliano,
Rebecca Roel Antonio, Rowena Cuevas, Angelina Ernesto Alfonso, Medardo De Leon, Romel Camiling, Enrique Rosalina, Elena Pedrito Rosalinda, Serapin Ibarra, Victoria Marcelo Gilas, Ernie Macalino, Justin Ibarra, Pablo Mirna David, Jimmy Sanchez, Nicolas Apolonia, Herminia Pablo Victoria, Conrado Felipe, Herminigilda Marivic Antonia Jennifer, Randy Charlie Fernando Francisco, Ignacio Jomer Carlos, Rafi Feliciano Sr. and Jr., Modesta Erlinda Luis Gorazon, Emmanuel Simeon Maria Godofredo Tayag, Getulio Lucina Eduardo Calma Sr., Evelyn Aguas, Angelina Liberato Magbanwa, Colombina Inco, Chris David, Narciso Edric, Solanoy Ernesto Kayanan, Dominica Felix Benjamin, Julia Maxima Jose Pastor, Jesus Soriano, James Rodriguez, Raul Manyalak, Laura Aragones, Carmelita Pruelda. At para ka rin kaladwa kim purgatorio, lalong-lalo na karetang alanang makaga nakakarela. Kapabalwan po, mumuna po ken puntutuking Domingo, February 2, 2025. Pagmasosyan taya po ing kapiesta na ning pamagdaon ning ginuking templo. King kaugalyan ning banal a kapulungan, kanitingal domo naman, gaganakan tamo ing piyestang Candelaria. Anong luka rin bebendisyonan la ring kandila. Uli na niti, pabalo mi po na, mika pamamendisyon tamong kandila, anting ritong pamagmula, karing hanggang misang pang Domingo, keti pisamban, ampon karing bisitas keng February 1 at 2, 2025. Magdala tamo pong kandila, amalyari tamo pong pabendisyon kareting kapag masosyan. Kadua, anting pamagsadya tamo ken daratang nga Miyerkules de Ceniza, ken March 5, 2025. Anyaran mila po deng lumayong palaspas, ame bendisyon inyang Domingo de Ramos. Malyari yula pong idwang keti kenikim parokya tamo, o karing bisitas, kapamilatan da po ring miyembro da ring Chapel Pastoral Council. Dakal pong salamat.
Mititipon tamo, king lagyo ning ipa, ampo ning anak, ampo ning Espiritu Santo, Amen. ing grasya ning ginutang ni Yesu Kristo, ing lugod ning Diyos, at ing pamakiagum ning Espiritu Santo, manatili kaya kayungan. At keka antimurin. Maya payaldo po kaya kayungan. Maya payaldo po amon. Kapatad kaniting misa, abe-abe, anting metong balayan ng Diyos, ipayabot tamo, ing panalangin tamo king Ginoo. Panalangin tamo para karing katang pamilya, ding sablatang pakamalan, pati na retang mesambit lang intensyones bayo tamo magumpisa. Ipayabot talareti king Ginoo. King mipasya ga ebanghelyo ngeni, ipayabot ng Jesus, ing sukat tamong magdalang maya pabalita, lalong-lalo na kareng kalulu. Itayng kayadwanan imbalang Kristiyanong talatukin ng Ginoo. Dapat madalas etamo agagawa ita. Anya kung upisan iting kikatang misa, ganakantalat siyan din kikatang kasalanan, din kikatang pamagkulang, batang karapat dapat magmasusi kaniting banal a misa. Ing Ginoo tunay ang mapaglunos, niya nga tamong sasabi, magkumpisal ko. King Diyos, ang mayupayang tuto, at kaya kayo kapatad, uling mikasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nitay panigapuko kang Santa Mariang Kapilanman Birihen, karing sablang anghel ng Pon Santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, king Diyos, aginuta mo. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamu, at king pangapatawad na rin kasalanan tamu, idala na katangan sana, king Bie Alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. O lubos may payang ipa, ing lugod ayalok mo parating mimigit, king maragul ng diling panenayan, ning mikataw ming kapagnasan.
uling maygit kang maula kaya sa aking makataong puso. Pamahalan me imbalang pamiisip, imbalang malasakit mi kinbye, banding kaya kaming kakulangan at kainan, ere pampanan ing panlalawe mi king kaya kang ligaya, o idayura kaya kami king kapayapan apay nga kumo. Itiyadwan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pamamasang iba't king libro ng Nehemia. Dela ng Ezra, apari, ing libro ning batas, ketang lugal, anong nula mititipon ning lalaki, babayi, at anak ang makayintindi na king pisasabyan. Binasa ni Karela ing batas, ketang lugal, anong nula makatipon, ding memalen, manibat na itang abak, angga, ugtongaldo. At may kiramdam lang miyamas-samas ding sabla. Makatalakad ya Ezra, king entabladong dotong, agewara, para king pamitipon na ita. Makalawe langan amata ring tao, kang Ezra, kabang makatalakad ya. Tinalakad langan ding tao, inyang biklat na ne, ing libro. Nga ng Ezra. Puryan ye ing ginu, ing Diyos, asari, degulan. Tinasdoring gamat da ring tao, at ngarang mekibat. Amen, amen. Di kuro ring buntok da, at migsakabla, king gabun, king pamanyamba, king ginu. Binasare karela ing batas ning Dios, at linikas de ampon binye kabaldugan, ban aintindihan de ring tao. Inyang abalo ring tao, ing sukat dang daptan, agpang king adwan ning batas, may tagkilla kapanandaman, at may pakyakla. Inyahi Nehemias, ing gobernador, Ezra, apari at biyasa king batas. At ding levitang manisplika king batas, sinabi ra karing tao. Itingal do iti banalya para king ginu kaya kong Diyos. Inya eko sukat malungkot o kikyak. Muli na kayo at magsaya, mangan kayo at minom, at dakayanan nyo la retang alang pamangan at inuman. Uling banalya itingal do king kaya katang ginu. Inya eko sukat malungkot, ing tula ababyening ginu, kaya kayuya, ing kekong sikanan. Ing amano ning ginu. Salamat king Diyos. Dalit pakipat. Di nga mano mo ginu, espiritula at biye. Espiritula at biye. Espiritula at biye. Tutukitaan po. Di nga mano mo ginu, espiritu na at biye. Espiritula at biye. Espiritulat bien, di nga man
Espiritu lahat pie, Espiritu lahat pie, Espiritu lahat pie. Ing batas ning ginuganapya, babiyang bayong biyeking tao, apanaligan laring tuntunan ning Ginoo. Kabias nan babiyera king tawong alang balo. Di nga madumugi no Espiritu lahat pie, Espiritu lahat pie, Espiritu lahat pie. Ding kautusan ng Ginoo matulid la, nino maning tutupad tulaing kamtana, ding utos ning Ginoo tula, babyelang sa lakaring mata, di nga madumugi no Espiritu lahat pie, Espiritu lahat pie, Espiritu lahat pie. Karapat dapating gumalang mit mong takot king Ginoo. Tukat manatili iti kapilanman. Di nga tulning Ginoo pawalang katutuan. Alayang kakabiran ni numan, di nga madumugi no Espiritu lahat pie, Espiritu lahat pie, Espiritu lahat pie. Di nga manong lalwal karing labi ko, ating pamibule-bule ning kakong puso, maging katanggap-tanggap la sa harapan mo. O Ginoo, pekabato kong matibe, at kakong tala pagligtas. Di nga manumugi no Espiritu lahat pie, Espiritu lahat pie, Espiritu lahat pie. Di nga manumugi no Espiritu lahat pie, Espiritu lahat pie, Espiritu lahat pie. Pamamasang ibot,
king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao, Korinto. May ngariya king metong akatawan, ating dakal adake i Kristo. Makanyan man, metong yamong katawan, bistaman dakalya miyayaliwang dake. Makanyan mo naman, itamongan, Hudyo o Griego, alipan o timawa, may binyag tamo, king metong mong katawan, king kapamilataning metong mong espiritu. At itamongan, minom tamo, king metong mong espiritu. Uling dakal lang dake ring bibilog king katawan, at emo metong adake. Nunging betis sa biyano, uling eko gamat, eko kayabe king katawan. Ito, mga baldugan, king enane dake, ning katawan. At nunging balugbog sa biyano, uling mato, ito, mga baldugan, king enane dake, ning katawan. Nunging mabilog a katawan matayangan, makanano yang makaramdam. At nung puro nemang balugbog, makanano yang makabalo. Dapat epin makanyan, Sirya na lang binili ng Diyos, ding niyayaliwang dake king katawan. Alang katawan nung bukod yang metong adake, ing kamatutwanan, dakal na ring dake, dapat metong yamo ing katawan. Inya naasabi ning mato king gamat, era ka kailangan, ning buntok naasabi ka ring bitis, era ko kailangan. Emo ito, tamo malyaring me, nung alalo ring bala mo may nanang dake ning katawan. At deting isipan tamo, alang kabaldogan adake ning katawan, ila mismo ring sukat tang pakiyangatan, kabang detang dake, masanting lalawan, ila ring lalo tang pakadinan pansin. Era naman kailangan, ding mga lagong dake ning katawan tamo. Dapat pibage-bage no ning Diyos, ding dake ning katawan, bandinan ng mas maragul, adangalan detang dake, ning katawan, alang makaing dangal. Inya alang pamisagsagan, king katawan, dapat ding miyayaliwang dake, atin lang masabal, king metong at metong. Nunging metong ng dake ning katawan manandaman nyo, ding aliwang dake manandaman langan abeno. Nunging metong adake mi parangalan nyo, ding sablang dake mi parangalan lang abeno. Uli na niti, ikongan katawan na kong Kristo, at ting balang metong kaya kayo, dakene. Bibili no ning Diyos king iglesia, ring sabla king sukat dang pagkabilyan, mumuna ring apostol, kadwa ring propeto, katlo ring talaturo, at kaybat ding darapat malo, at detang ating upayang manulo, o makasawp ka ring aliwa, o mamahala karelo, o magsalitang miyayaliwang amano. Elangan apostol o propeto o talaturo, ilangan ating upayang dapat malo, o manulong sakit, o magsalitang aliwang amano, o magpalino, nung nanuing kabaldugan dareting amano. Ing amano ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Ing Ginoo tinubod na ako, bani ipanaral ke ing maya pabalita, karing pakakalulu, at ihayag ing katimawan karing bihag.
Inginu manatili ke kayo, at keka antimurin. pamamasa king maya pabalita, agpang kang Lucas. Ligaya keka o Ginoo. Antina ning dakal laring migkapilit emunanu ban makapisulat lang ulat tungkol karing bagay may nga palyari busal tamu, antimono makananulang miras kaya katamu, ibat karetang may kasaksi, kareting bagay ibat paking kamumulan, at meging talahayag noning amanu, inya ako, mayapan ko naman, ing sumulat metong dalandalan akasaleysayan para keka o kagalang-galang at Teofilo. Itidaraptan ko, kay ba't ko lang sinuring miya masamas dating sablambage, iba't paking pamagmula na. Daraptan ko naman iti, banketa akwayo nga balo, ing kabiluga na katutuan, tungkol karing sablambage, ami turuna kay kayo. Kay ba't nanita Jesus, migbalik ya Galilea, at yung payan ng banal na Espiritu, minantabe ya kaya. Ing balita tungkol kaya, mikalat, king kabilugan na teritoryong ita. Tinuruya ka rin karelang sinagoga, at pupuryandengan ding sabla. Miras siya kanita ka rin, king Nazareth, lugar anong nuya meragul, at king aldoning Sabath, mintaya king sinagoga, antimoing sadya ng daraptan. Tinalakadya, ban mamasa ka rin kasulatan. Dinwang dekeya, ing makalulun a libro ning propeta Isayas. Lidlad ning libro, at mira siya ketang dake, anong nu makasulat, ing espiritu ning Diyos, mi pagkalubya kanako, ngening linanya nakot tinubod, banyatad ing maya pabalita, karing pakakalulu. Tibura nako, ban ibandu ko ing katimawan karembihag, at ibalik ing paniman manda ring bulag, at itimawala ring mayayalipit, at ibanduya ing pabanwanang mipnung kalam ning Ginoo king keyang balen. Liluneng Jesus kanita ing libro, binalik na ketang midwang keya at sakaya linukluk. Ding sablang tao kilub ning sinagoga, makalawe langan kaya. Migmulayang migsalita karelangana, indake ng itining kasulatan, metupadya kingaldoy ti. Kabang pakiramdaman niyeng may basa. Kapatad, ing mayap ng balita ning kekatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. May pabengi pong pasibayo kaya kayungan. Pakipugay na lang naman din kasiping yu, bang kanita miras karela ing mayap kaorasan. Dakalamalyaring manipos king metong a tao. Alimbawa, isendong, ipos ne ning kayang mua. Muaya kang banong, nakalingwan ning pengalat ng kasiran at kalaraman banong tungkol kaya. Anya ang gangeni, makakulong ya king kayang mua, makapag-move on. Imiding naman ipos ne ning sakit na. May gumpisan niyang mi kasakit siya king puso, nanaikwamang lingunan miding, inganak ng ituding. Iloling, ipos na ning karelang kakaluluan, at ni maling panlalawe daring pengari na king kayang pangababay. May kapag-aral kaya rin ng high school, bukod king kalulula, makesawaya namang kanu, nga ng tatana. Dakal klasing pangaipos, aking tao gagapos. King dimdam tamong ebanghelyo, ang giyang miyayaliwala, ringking tao manipos, kalayan karela, impapasyag ng Jesus. Darala ng Jesus,
katimawan karembihag, pangabalik dang panimanman dimbulag, at pangayat busda ring mayayalipit. Papasyag ng Jesus, kalayan king miyayaliwang pangaipos, aking tao gagapos. O iting payabot ng mumuna ning kakatamong pamamasa. A message of liberation. The Spirit of the Lord is upon me, ngana. Okay? To bring freedom to those who are poor. Ating may mag-aral king Biblia sa sabyenda, San Lucas kanula larawan ni Jesus ang timawaring bayong Moises. Nung makananong Moises, okay, led Israel out of Egypt, led Israel out of Egypt to be freed, to be liberated. Jesus naman kanungeni, yamawaring dinatang, ban ikabos ning tao, king kayamanipus. A message of freedom, a message of liberation, a new exodus. And Jesus is described as the new Moses in this Gospel of Luke. Kalayan king miyayaliwang pangaipus at pangagapus. O iteng papasyag na ning Ginoo. Kutang, pwede tamo sigurong ikutang kisarili tamo, nano'y manipus at gagapus pa kanako. Kalupan ng sinabi ko nandin, miyayaliwalar, reng manipus king tao. Halimbawa, marokaw gali, ingmwa, inginggit, indirya, ingkayabangan. Pwede da kang igapos deng marokaw galing deti. Okay? Ibinggitan kaya na din sendum, ipus na ning kayang mwa. Makapag-move on nga kunapen. Okay? Ingmwa na kang banong hanggang eni, yang kaya gagapos. Okay? Makapag-move on. Ating sinulat nga na, ing kanong mwa, may ngari nga sido, ing mumuna ng sisiran, ing kayang datukanan. Okay? Makanya niya mawakwari kano'ing mwa, mimwa kang mimwa, itang kamuanan mo, matudtod yung masalese, ikabalisa ka, kami paindatun. Anya pining mumuna na kanong sisiran ning mwa, yapining kayang datukanan, imbalang metong kaya katamo. Pwede na kang ikulong ning kaya kang mwa. Deng miyayaliw ang marokaw gali, pwede lang maging gapos, akekatamo manipos. Imiyaliw ang sakit, pwede lang mo namang maging gapos, akekatamo manipos. Ding miyayaliw ang bisyo, kalupaning sugal, droga, at pamaglasing. Ding alipan ng pulang kabayo o red horse, deti pwede da kang igapos, akeka manipos. Okay? Dahil mga tsurang akasanayan, kalupaning pamanagkas, pamalmura, pamaglaram, inggit, at pamagmarites, detingan, pwede da kang igapos, at pwede lang ilakeka manipus. Dahil kabilyan mualwalan, okay? The intolerable relationships, makasalanang kabilyan, magdalang lingas-ngas king kaya kang kapilubluban. Deti pwede lang maging gapos, akekatamo manipus. Ingkutang kaniting kaorasan, malaya ka o alipan ka. Okay? Sasabyan ng Jesus keka, kaniting kaorasan, nung ating pakeka manipus, lumaya ka. Pwedeng pakitapik may sabihan mo kaya, pakitapik may pagoning siping mo, sabihan mo kaya, lumaya ka. Amen. Tapikan mo pa yung kasiping mo, sabihan mo kaya, lumaya ka. Be free. Be free from what enslaves you. Be liberated. Lumaya ka. Kapatad, adwanta mo, ginudinan mo kong kalayan, dinan mo kong kanawan, kalagan mo yung kanako gagapos, ing kanako manipos. First, a message of liberation. Kalayan, king miyayaliwang kekatamo manipos, kekatamo gagapos. Dapat kadwa at katatawlian, payabot na mo naman ng ipasyagay ebanghelyo, ing Kristiyano, talapanatad yang maya pabalita, kareng aliwa.
Kalupa ng Jesus, mitulduan tamong, maging talapanatad, mayap abalita, karing aliwa. Ing Espiritu ng Diyos, nga naning Propeta Isayas, ing Espiritu ng Ginoo, mi pagkalubya ka na ako, ngening linya na ako tinubod paranano, ban iyatad ko ing maya pabalita, kareng pakakalulu. At nung makananong kang Jesus, amilan yan, manatadmaya pabalita, balang Kristiyano, milan yan naman, maging talapanatad na ning maya pabalita, kareng aliwa. Bakit? Uling agpangkang San Pablo, king mumuna ng sulat, karing Korinto, adimdamtamo king kaduang pamamasa, ing balang metong kaya katamo, ilang bubuo, king katawa ng Kristo. Okay? Balang metong kekatamo, okay? Itamo anting metong balayan, itamo yung katawa ng Kristo. Amen. Anya ining gagawa ng Kristong manatad, maya pabalita, karengaliwa, amo king milabas, itamong manyundo, kaniting inumpisa na ning Ginoo, anting kayang katawan. Baloy po, ugali tamo yung manatad. Alimbawa ka ring mama ko o magabroad, buong barangay, tutuking makipanatad. Karenga nakamalating lulub king eskwela, potang umpisa, yatadla. Dinge makibalo king karelang pupuntalan, payatadla, banela malili. Ding mababengi ng memasyal kaya kayo, yayatad lang pauli. Kutang, nano yung yatad tamo kareng aliwa? Maya pabalita o marok abalita? Kutang tamo king sarili tamo, masaya la rin karungot mo potang atsyuka o makasimangot la? What does your presence bring? Nano yung daralana ning kekang pangatsu, potang atsyuka, masaya la rin karungot mo o sisimangot la? Magdala kang banglo o magdala kang bantut, inyading aliwa, akakwada namong sisimangot. Ingkutang, maya pabalita o maroka balita, ingkekang darala. Naning kekang darala, banglo o bantut, saya o simangot. Okay? Lawen may kasiping mo, nanong dadala na, saya o lungkot. Potang kayabe me, masaya ka o malungkot ka, makasimangot ka. Nanuya po, masaya o makasimangot ka? Oh, come on. Sana pimpun Itayong kayausan kaya katamo, manatad maya pabalita. We bring fragrance in the life of other people. In Kristiyano, balang metong kaya katamo, anting katawa ng Kristo, talapanatad maya pabalita, kareng aliwa. Kapatad, itisaning kaya katamong biyayan, bangketa mayakit si Jesus busal tamo, ngeni manggaman king alananga. Amen. Talakad tampungin. Sasalpan tayo ko. King Diyos, ibang mayapayan tuto, linalang king banwat yato, at kang Yeso Kristo ng anak ng bugtong nga ginuta mo. Pengagli king upaya ng banal na Espiritu, mi bait kang Santa Mariam Birhen, linasalalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mi kutkut, tinipaya ka ring mete, king katlongaldo, sinubliyang mebye, pepaitas siya banwa, makaluklukwa na ni Diyos, ibang mayupayang tuto. Ibat ka rin, magbalik yan naman keti, banmukum ka ring mabye, ampon may nga mate. Sasalpantaya ko, king banal na Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatawad na rin kasalanan, king pangasublirang ngeding mete, at king bielang angga. Amen. Kapatad, manalangin tamo king Ginoong Yesus, baning kayang mensahi, maging mayap yang balita, kareng sablang tao. Kimbalang panalangin ni pakibat tamo, magsalita ka Ginoo, at bustan mong makiramdam kami. Magsalita ka Ginoo, at bustan mong makiramdam kami.
Para king balayan nung makatipon keti, ban makiramdam karing kekang amano ning be, at para karing hanggang kapilan man, pati nanggap king kekang amano. Bandamdaman det at talastas ing mayap mong balita, manalangin taking Ginoo. Magsalita ka, Ginoo, at bustan mong makiramdam kami. Para karing kekatang talasal pantayang mitatagulaling, kingal daw iti, keka at para karing sapilitan magobra, kingal daw iti, baning mayap mong balita ning lugod, dasan doring sabla, manalangin taking Ginoo. Magsalita ka, Ginoo, at bustan mong makiramdam kami. Para karing bihag amanay king karelang kalayan, at para karing manatiling bibihag king karelang sarili. Baning kekang maya pabalita ning katimawan, dasan nongan, manalangin taking Ginoo. Magsalita ka, Ginoo, at bustan mong makiramdam kami. Para karing bulag ay makibalo nung nanoying sala at para karetang manakit o bisang manakit. Baning sala ning kekang mayap abalita, ang tabayanan nongan, manalangin taking Ginoo. Magsalita ka, Ginoo, at bustan mong makiramdam kami. Para karing kalulo, ding miyayali pusto, amanyawad saup at para karing karelang matulid. Para karing mapagsamantala at liligalig karelo. Baning mayap ng balita ning kekang ustisyo at ning karelang dangalan. Mirasking balang metong, manalangin taking Ginoo. Magsalita ka, Ginoo, at bustan mong makiramdam kami. Ngeniking katahimikan, yapseta laring sarili tamong kapagnasan. Ginoong Yesus, ing tula at ligayang papasyag mo, makatagulaling maging maya pabalita para kareng sabla. Bustan mong makiramdam kami, king kekang amano, at kasyan mo keng misane kaniti, bandingega na ganang akit da king ikayng ginumi, manggaman king alananga. Amen.
Manalangin kayo kakaluguran, banging kakot kay kayong daon, matanggap yara panin Diyos, sibpang mayupayang tutu. Tanggapan ni saning Ginoy ting daon karinggamat mo, kingi kapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamo ning kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang tanggapan mo reting keke ngayon, ipahintulot mong papagbanalan da kami at pagdalang kaligtasan. Ipagkalub mo iti, kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Ing ginu manatilia kay kayo. At keka antimurin, Yat nayo ren pusuyo. makayat na no king Gino. Pasalamatan tayo, ing Diyos sa ginutamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin, karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin. O ipa, Diyos king alanganga at lubos mayupaya. King kaya kang lugod, binukod mo kami, bani pakilala mo, ing kaya kang karangalan. Ang giyang gilutan da ka, pauli ning kasalanan mi, ginawa ka pamuring paralan, ban makapagbalik kek lub keka, ulinita. Ing kaluguran mong anak, meging tao yang kalupa mi, ban ating kalupa ming taong makapagligtas ke kami, king kaphamakan at pangaliliking dalan. Kapamilatana, ring anghel ning banwa, iyang pangdaing karelang panalangin ning pamanyamba, kabang magsayala arapan mo kapilanman. Misugesaning siwalami king karela, king matagumperang dalit ning kapuryan at ngaming kakanta. Tunay kaping banaloy pa, inging panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sana retingayin king espiritu mo, ban para kaya kami, malyar lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon, kusang loob, king pamaylasat kamatayan, kinwaning tinape, at pepasalamat siya keka, pirasone, at binyene, karing kayang disipulo, nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye. Iti iyang kanakong katawan, amidaon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't nga punan, kinuha na yung kalis, pasibayang pepasalamat keka, at binyan na yung kalis, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan, at minum ko kaniti. Iti yung kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alanganggang tipan, amibubu para kekayo, at para karing sablang tao, bangket ami patawaran la ring kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako.
Ipasyag tayo ing misteryo ng kasalpantayanan. Inyangin igaganakan mi o pa, in kamatayan at pamanyubli ng may biyan ng anak mo, daraon mi keka, iting tinapen ng biye, at iting kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keka. Mapakong babaming ipagamuha mo, king kamingan sanang misulu-sulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kamingan ting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me, o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu. Ban mi ganap ya saking lugod, kambening kaya kaming Papa i Francisco, at ding kaya kaming Obispo i Florentino, at ding sablang pari at diakono. Ganakan mula naman ding kapatad ming Pepay nawan at manenayang subling miye, at ding sablang mayang unabye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo keng ang karapat dapat magkamit king biye alananga. Ban kayabe ng Maria, ing Birhen na induning Diyos, kayabe ng San Jose, ing makatulira ng esposo, kayabe na ring apostol at ding sablang santo, at inupad king malmong kaburian, king kekabaning panahon, puryanda kat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kayo, ipangmayupayang tutu. Kagumning Espiritu Santo, pupurianda kat parangalan, manggaman king alananga. Ngayon ni kapatad, maus tamok ipatang at yubanwa, karingamanong tiro na ng kapatad tamong Yesus. Ikabos mo kami yung ginuging sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasawpaning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas kami king sablang kaligaligan, kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong, kaya kaming talapangabos.
O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babye ko kaya kayo. Emo sa babalikdan ning kaya kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan na ning kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pombilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapan ning Ginoo manatili sa kapilanman kaya kayungan. At keka antimurin. Pakit tamo ngayon misasan metong tamo king kapayapaan ng Kristo. Kapayapaan po kaya kayungan. Kalugurang kapatad, nyo yung kordero ng Diyos, nyo yung milalakog ang kasalanan na ninyato. Mapalad na rin maiyaws, kingapunan na ning kordero. Gino, ek matampan tanggap keka, dapat yagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako.
Talakad tampo. Manalangin tamo. O Diyos, lubos mayupayang ipa, mananunasanang ing bayong biye, pigkalub mo kaya kami, pasulungan na ing lugod mi, at papanatilya na kami king tula ning kayarian mo. Itiyadwan mi, kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Lukluk po saguli. Kapabalwan po, atin tamo pong second collection ngeni. Deti po makaparikila kimpro ni Gritis. Deti pong maligo mapera. Ipadalala king Episcopal Commission at gamitan la po kareng miyayaliwang aktibidades ning pisamban para kareng katutubo. Ken pong tutuking Domingo, February 2, 2025, pagmasusyan taya po ing kapiesta na ning pangadaw ning Ginoo keng templo, king kaugalyan ning banala kapulungan. Kanitingal domo naman, gaganakan tamo ing piyestang Candelaria, anong nuka rin bebendisyonan la ring kandila. Uli na niti, pabalo mi po na mika pamamendisyon tamong kandila, anting ritong pamagmula, karing hanggang misang pang Domingo, keti pisamban, ampon karing bisitas, keng February 1 at 2, 2025. Magdala tamo pong kandila, amalyari tamong pabendisyon, kareting kapag masosyan. Anting pa magsadya tamo, ken daratang nga Miyerkules de Ceniza, ken March 5, 2025. Anyaran mila po deng lumayong palaspas, amabendisyon, inyang Domingo de Ramos. Malyari yula pong idwang keti, keniking parokya tamo, o karing bisitas, kapamilatan da po ring miyembro daring Chapel Pastoral Council. Dakal pong salamat. Malago pong bengi kekuangan. A blessed evening to all of you. This Sunday Mass is a special one because we have a guest from St. Patrick's Cathedral, New York, United States of America, by the name of Miss Jennifer Pascual, a Filipina. Her mother is from Las Piñas and her father is from Parañaque. Miss Jennifer is a Doctor of Musical Arts, degree in organ performance from Eastman School of Music, Rochester, New York. At the same time, she is a Master of Music degree in piano performance with high honors, magna cum laude. Moreover, she is a musical director of Boys Choir of Harlem. More significantly, she is the commissioner in music ministry in the Diocese of New York, United States of America. With her excellent academic profile, Miss Jennifer is an international performer in piano and organ as well. Hence, the Mirabilia Dei Foundation and the Parish of St. James Apostle, Betis Guagua, Pampanga, extend our deepest, sincerest gratitude to our guest, Dr. Jennifer Pascual. Please, we request her to stand for recognition. Let's give her a round of applause. Thank you, Miss Jennifer Pascual.
talakatampo. Inginu manatilia kay kayo, at keka ang timurin. at bendisyonan ako nga ning mayupayin Diyos. Ingib pa ating anak, ating Espiritu Santo. Amen. Midauning kakatamong misa, umena kayo king kapayapan. Salamat, King Diyos. Benging Diyos po kay kayo nga, Benging and maraming Diyos. salamat.